respected judges, teachers, and all my dear friends. I Prakash Zomatia on behalf of LMM Group. Today the poem I'm going to recite this morning is Messiah Kansa. It's written by San Rilami Zomatia. Messiah Kansa Ungklok Osloka. Messiah Kansi Buskango Bo Baharka. Cerai Koroksa Bupangsa Kani Kasarka. Cerai Sa Bupangsa Kani Kelaika. Hai Panote Wesa Sai Kawai. Bupang Busuk Dok Kasafika. Je Tola Kelai Nai Bukaka Baidi. Te Wesa Sai Kawai Nai Fidi. Je Kasanai Bunam Klaimani. Abo Sesrang Makotor. Kasaiman Kesi Lukuni Pohor. Sai Toya Borok. Bonaro Songimakia. Sai Tongai Borok Boki Unia Gosenja. Musaya Kansa Ungklok Osloka. Musaya Kansi Buskango Bobarka. Thank you. Okay, start. Point Hamjatana, Baranganam, Sir, Administrator, Judges, Headmistress, Teachers, Parents, Student. I am Jia Jamatia from Class 7 representing Group 2 El Shaddai. The poem which I am going to recite is Messiah Kamsa. Messiah Kamsa Ungklok Asloka. Messiah Kachi Buskangau Bebaharka. Cerai Koroksa Buhangsaka Kasaka. Cerai Sa Buhangsaka Ningalaika. Haifano Dewaisa Chai Togoi Bupang Busu Bukasapika. Je Tola Kalainai Bukata Vaidi. Dewaisa Chai Togoi Nai Pidi. Je Kasanai Bono Kalainai. Kalaimani Abose Serumani Kotor. Kasaiman Hese Logoni Bohor. Chai Togya Borok Bonaro Sogimania. Chai Tongai Borok Boke Bonia Gochenia. Messiah Kamsa Ungklok Asloka. Messiah Kachi Buskango Baharka. This poem is written by Sir Nilami Jamatia. Thank you. A very good morning to all. The poem which I'm going to recite this morning is Bormura Hatena Nahari Hindi. Written by Sir Nilami Jamatia. Bormura Hatena Nahari Hindi. Jotana Arasoni Kao Kandi. Kardi, Uklokta Nahardi. Nini Lamate Kepneki Kardi. Fadi, Jotana Fadi. Janiza Poza, Zotana Tei Fadi. Nini Imama Naharui Himyake. Muktango, Unyana Usinai. Karte, Uklok Naharke. Musai, Musabai Chaza Sinai. Tote, Toy Nonke. Janiza Haba Sayana Usinai. Basadi, Jotan Basadi. Ashuni Pohor Brizali Faika. Tangdi, Jotan Samu Tangdi. San Habia Sani Jotan Samu Baidi. Thank you.